Sanibingelela linjani inhlobo zami lapha khona isikhathi kuzindawo zonke zomhlaba nandu hlelo ngisakhumbula siyabonga kakhulu ke bongana bevele hlukuluzwa ngofana boyezele zamukwenza umsebenzi kodwa sesizaphumelela ke live sikonto siyathunqa kubulawayo ngizaqala ngencwadi evela kumathunduluka wemathunduluka wena ubhala ngamathunduluka sibona ukuthi ubhala ngaphi ngibhala ke ngise South Africa siyabonga amathunduluka ngikhumbula ke umnyaka ka2012 bengisebenza ke eZimbabwe ke ngisebenza ku-Information Department Ministry of Information iminyaka ke yabanzinyana kakhulu ke ngoba ulanda ama-elections ka2013 sisebenza ke information laphana kobulawayo kwaze wafika isikhathi sokubana ke sisebenze sesilungiselela ama-election ka2013 saya emakhaya sithe sisemakhaya khona ngale ke sasifundisa ukuthi sisebenze kanjani senze lama-headmaster ngabo lo-headmaster ke wayilenkani wayezama ke ukuvimba ukuthi ke abantu bangavoteli ibandla lami lalifuna lo headmaster ngasengumtshelela ke abafana be-intelligence abayibo bamthathayo bamvula okwamagama sasesilungisa ke into esasifuna ukuyilungisa yebo kodwa ububhare bami ngaleso sikhathi kodwa umsakazi ngasemsebenzini ngakho wasebenza njalo u-headmaster lwana ngizwa kuthiwa wagcina esengowafayo ngaso isikhathi soze nisikhohlwe sehlakalo esenzala ngomnyaka ka2013 bekukubi kodwa ke sengaphuma mina uhulumende sengilapha eSouth Africa ungaqambi inamba ungabaniki lutho kodwa esakwenzayo salithontshela amavoti kamnandi ngiyazisola yimi umathunduluka ngilapha ke eJozi hawu uthi bathontsha amavoti umathunduluka sithele kanzima bomathunduluka madoda cela ke ingoma lathi Nomalizo xa ungayithola mhla uthola ke ingoma yakho kubuhlungu Nomalizo Nomalizo,
ingoma ke ethi noma noma lezo ziyahleka ke lapha naba. Yazi lapha phela siyensi lapha kulesikhathi sokuthi abantu bakhona bathanda udlala beqeqe ngesikhathi senza ke umsebenzi. Bayiqeqe noma Zulu. Ngiyakubingelela noma Zulu. Wena ke noma Zulu ubhala ungaphi? Kuthi kunjalo ke noma Zulu nomsindo ozwayo ke ngododo obajayivayo labo Joe phansi. Noma Zulu uthi ke ngisakaze ngithanda ulangisela ngodaba lami lika 2009. Bengisuka ke eJozi ngilubhekise ke ePretoria emsebenzini. Ngithe ngiphakathi ke kwe-taxi yafika samiswa ke i-taxi baqala ukubuza ke amapasa. Basibuza bangehlisa ke bambuza bathi wena ungwase Zimbabwe uyithethe ngapi i-ID South Africa. Bangithatha ke bangisa bangivalela yagcina ngaswa ke Pretoria North Police Station lapho efike ngahathaniswa okwamagama ngagcina ngikhuluma ukuthi ngathenga omunye ubhuti bathi wafuna amazi lo bhuti mangangenzela umngane wami ngamazi ngalala phakathi estocksini bathi ngiza kuye ecourt nxa ngakhulumanga olinda amaselo wasecine ebuye ebusuku wathi le mali ngamtshela hayi imali kangilayo wagcina esithi khona nxa ngifuna ifreedom kumele ngilale laye yikucina ke sengicambalala laye ngilala estocksini wangikhipha amafo ekuseni wathi ngibaleke yikusila kwami msazi into engiphuma lapho ngazi ukuthi ngingcolile ubaba wabantwana zange umtshela ukuthi kwenzakaleni ngamtshela ngibotshe kodwa ngidizile manje into iyangikhathaza njalo ngibuhlungu kakhulu ngokuhlulo njengakwenziwa umuntu lwana umuntu wakhona wayezenzela santando from ama 1 wazwa ngikhulula ngabo 4 ekuseni wathi ngibaleke eselalile wala lokusebenzisa ukuvikela ngoba ngangela mali futhi la khona emaselini lapha ungaba nodubo ongela mali bakubamba ngenkani so I feel I was raped ngizwa ubuhlungu ngicela ke ungitshalenye izingoma ezilandelayo ubuhlungu kakhulu abantu bakithi ngicela ke utshale ke ingoma themba ukuthi ke uzayikholisa ke ingoma yakho khona ngapho la utshale ingoma ethi umoya wami osekwela basukuntu diyathunqa olove more majayivana sibona ukuthi uhamba njani ucishiwe
Nango-ke umajingoma isithi-ke umoya wami awusekho lapho umoya wami uzimontudo ziyathunqa kubula kwabe sitshele-ke uNomazulu Moyo enthemba ubani uyajabulela dadewethu-ke ingoma yakho ethi umoya wami. Luhlelo ngisakhumbula la ukhululeka kubhala yakho masinyane kwasifaka la kwi-box Facebook awusithinte-ke fonini or email konke nje sithi uthole kuba lula ke sikwenzele ungasenani-ke okwamanje ngiphetheyo sibona ukuthi ngiphethe kabana sinenganyana-ke incwadiseni ngiphethe-ke eka-Godfrey Nyamazana yangibingelela mzazi ngikhonjwe-ke intombi enhle ngomnyaka ka-1999 kwaku-April kuyi-Easter ngabe ngitshela ukuthi ngizazoyibona-ke ngoJune ngalowo mnyaka khona le kibo eGokhwe le Midlands. Asuka-ke lapha-ke ngimuntu ojabule ngithengele grocery ngamthengela lezi zinto ngagada-ke ibhasi ngilubhekise eGwekhwe khona loko kuneMudziya neMudziya eGokhwe. Sahamba-ke ngebhasi yahamba amalombolombo-ke ibhasi yasuka koBulawayo-ke ngo-12 emini yaze yangena eGokhwe phakathi kwamabili ngayehla-ke esitishini ngitholekele grocery lami ngijabulile ukubana-ke ngiyabona-ke icheri yami engiyithandayo-ke umadu wami kwakungelafona leso sikhathi kungelalutho sasikhulume sanikana-ke i-appointment. Ngifika lapha ekhaya wangitshela ukuthi ngingafika ngizalanda ixhibe elinje ngakhangakhangela umuzi wakhona ngoba ngangibone kanye hhayi ngabona ukuthi yikho ngabatshaya ukhwelo umlozi wami lwana ukuthi mhlawumbe-ke wayezaphuma ngabona athi sokutshaya ama-11 ebusuku 12 ngagcina-ke ngizama ukuthi ngingene ngangena kwenye indlu ngathola vele kakulala lutho olukhona kule nkukhu phakathi ngama umsakazi kade sinyahenzani ngabuyela ngakuma-ke egangeni laphuma ilanga ngathalaza ngadlula phambi komuzi wakhona ukuthi mhlawumbe ngambona ungambona komuntu kuthi udlula omunye usisi wayethole komgqomisi emfuleni ngambuza ukuthi-ke kambe ngabe kuthiwa uNomathemba-ke uhlala ngabe nje uhlala khonapho kodwa uNomathemba swasuka wahamba koBulawayo ukuyafuna umsebenzi. Saze ngadabuka kwamagama ibhasi ungakhohlwa ukuthi-ke ayikho ithatha amalanga-ke amabili ukuthi sibe khona njalo ngambuye ngayahle yabuyela ngobuso bakhona isibila koBulawayo izabuya-ke ngomvulo lapha ngolwesihlanu ebusuku ngahawula-ke khonapho-ke ngaze yagcina siyacela omnye indoda ngahlala khona ngale kwensuku ezimbili kugada mbuya koBulawayo lapha-ke ukuthi ngimthole lo muntu up to namuhla angimtholanga waze kwathi-ke ngemva kwesikhathi ngezwa kuthiwa-ke umuntu lwana-ke wayenda sowashona kudala selabantwana abathathu. Angeke ngikukhohlwe-ke ukudubeka kwami engakwenzayo ngelanga lana njalo-ke ungakhohlwa siyakhona ngangiziqinisile njengendoda nganathi imigcozo eminingi ukubana ngihambe nginguba wempela. Awusasitshela into waphila ngani njalo kwasokufutha insuku zonke lezi. Ngicela-ke ngoba nxa njalo uJoe Mafela uShebeleza Fela ngoba yayishisa nasi ingoma yakho Shebeleza Fellas ingoma evela kuSidumo Joe Mafela.
ayishebeleza njalo mama ekuseni mama nantambama ay Kongo mame Kongo Kongo mama ay Kongo mame Kongo Kongo mama ay bathi shebeleza njalo mama ekuseni mama unantambama ay shebeleza njalo mama ekuseni mama unantambama ay bathi shebeleza njalo mama ekuseni mama unantambama ay bathi shebeleza Awu shebeleza ekuseni ekuseni unantambama ntambama usidumo Jomo phela inkomethi shebeleza sijala ke Godfrey Nyamazana entembana kuphila bakhona siyabonga Godi ngosibhalela uhlelo lolo ngisakhumbula yekela sephambili mbambe vela ke li Dube kunjani li wazongikhumbuza umzukulu wami kwale England ke uli entembulala lesikhathi kunjani ke li nomama wakhe kusesiviji lalaya lo hlelo kakhulu siyabonga uli Dube ngiyabona lapha esofeni lakho babehlathi khiphi sale ehlathini li ubukele kuhle yeah uli Dube lapha ke ayisuke kodwa lo bhale uli Dube lo bhala ke South Africa uthi ke mina ke ngimama no 39 lapha ke South Africa inkinga ngilayo ke lapha ke ngangihlukenelwa ngakwami ngomnyaka ka 2011 usabantwana wahlanyaswa ngixhosa wangichiya wahamba wathatha lexhosa abahlala bonke bahlala ngingedwa kwaze wathi umnyaka 2016 ngathola ke eJakhana la koSibanda elingithanda amagama yena wayengithethwa engumoyo manje problem ekhona lapha ke uSibanda ngiyamthanda kakhulu ngisafuna ukuchela laye sendlo umntwana oyedwa into sihlupha ukuthi ke umoyo yena uthi wakhipha inkomo ngikhaya hamba wavusa umsindo wafuna ukugamla umalume wathi ufuna umfazi wakhe sengisukile lapha ehlala khona eGoli ngoba uyatrechena kodwa uSibanda uthi akazame ngumfazi wakhe into khona kwenzakele ke ngoDisemba umnyaka ophele sonke sayachayisana ekhaya sazi umhla ka 25 December ngengimkhohle besijabulile sihlezi kuhle khona lekhaya ke Plumtree wathi umoya hamba labangani bakhe bamba ngekhombi bazama ukuvusa umsindo kwaliwa kwababuhlungu ngabafowethu labomakhelwane bamthelela kanye loSibanda bamcha abantu ke basolinyazwa oyedwa wagcina ke sesibhedlela wagcina siya koBulawayo okwamanje lo muntu kuthiwa ke usilile kodwa uzabe umuntu osegogekile wabotshwa ke uSibanda kodwa ke baphandle ngebail angeke ukhohle lolu suku kodwa sithemba ukuthi uNkulunkulu uzasebenza ngenele umoyo lo ke walimala kakhulu eSouth Africa kunjenje senze saba labehlala khona sesathutha ngoba ngisaba ukuthi kwesikhathi kuza nginyenyela isikhathi angisoze ngafaka sikhohlwa yimuli Dube mina noSibanda siyafa sehluka siyafa silahlane khona sehlukana siyafa silahlana ngicela ke ingoma enye ezilandelayo ke paraphalile ke ingoma zakho uthi uyazithanda ke
kuthi wena kunzima lapha ekhaya uthe wena kuchale u-true love nxa ikhona umoya wayengelayo true love osipanda bakwazi ukuthanda osipanda njalo balegazi eligijimayo nasi ingoma ethi-ke true love busincube sitshela-ke wena mlaleli okuthiwa-ke nguLee Sisi Lee Dube. uzwake ingoma ethi True Love vela udadewethu ke ubuse Ncube ke kutshela mnandi sithi ke
True love, baby. I need true love. Ulithi ukuthi ufuna true love. Usibanda phela kune true love. Lapho uzobongathatha la nto kusibanda bathi uthando vele lukhona true love. Ntomele uyenze ukuthi ungene komoyo. Utho njalo lo mlaleli uyavuma lokho. Yabona umuntu engeze ithathe kusibanda kuyaphazamisa kakhulu ukuthi vele sebona ngani vele yibo bodwa ke amadoda emhlabeni ngoba balo thando. Akusho mina kutsha uZulu, kutsha abantu njengabantu abablessed entweni nonke ezinene. Anele Mlilo besitshalo liduwe nansi uAnele Mlilo. Ane ngiyakubingelela. Ane uthi ke kwaba mnyama kimi ngihlala ke United Kingdom umnyaka ka 2009 siyafika ku 2013. Ngisebenza ke mina njengonesi kulesi sibhedlela sabantu se mental health asesiqambe lapha ke UK. Mzazi kwaba ukuvela ke accusation engayazi ukuthi ayivela ngapi kodwa ngicabanga ukuthi yayisenzwa ngamadoda angasenza la eWest Africa. One of the girls besebenza ke labankazana nabafana lo ntombazana ke umuntu uvela lapha esibhedlela umuntu wayesedlule endaweni ezinye wakhuluma ukuthi mina bengimbamba ngalala la emhla ngisenza i-night ngathathwa kodwa ngihambe ku-suspension kabe kubuye omunye wesibili wayefakazi sithi wasibona ngilala la lo muntu kambe bonke ngiyangihlolela ngazama ukuthi kade kwenzakalani ngamiswa umsebenzi wotokwenza ama-investigations kwahlala wagcina ke kubuya amapholisa sembotshwa kuthiwa ngizachajwa ngokuthi ngarepa i-patient yahlupha indaba yakhona vele ngangibona ngani yaphupha ngoba into engangayazi ke thisa kwaba njalo kokuthi ama-investigations kodwa kuza kwe-Crown Court umnyaka iyahamba zothi 2012 khonaphana ngagcina sembizwa be-Crown Prosecution Services basesithi konkona angisela cala cami phela emoyeni ngincedwe ukuthi ke lo mntwana wasikwatshela ke ihloza ukuthi into lekayenzakalanga wayetshelwa ngomunye umuntu engangisebenza la kuthiwa omaguni baribani hayi uthaqama lonke ibizo moya qama manga msazi I lost over 2 years life yami yahlaba upside down ngagula ngahawula ngaba nabo BP ngabanja labo chukela into engaziyo umsebenzi wami ngozothiwa sengabe emsebenzini kodwa ke I didn't want to go back. I decided to leave UK. Oma izinhlaba eSouth Africa ngiyasebenzela le business yami encane sehlaka sama soze ngapha ngasikhohlwa ngithi ke lo ayikwenzile ke uNkulunkulu uzamthola ngelilanga yimi ngosebuhlungwini angizange ngifunela lutho angifunanga lokuthi ngithona ngisiyancenga lokubuyela ke emsebenzini sengilapha ngibona ngani it was a blessing in disguise though into le yangilimaza ke emoyeni wami ngibuhlungu okwamagama cela ke unitshele ke ezingoma ezadla uBethu xa ngitshela ke liyane Soul Brothers ubazobuya hluphekile lezinye neningi ngajabula kakhulu mana sodingele ke ingoma kethi ayibazobuya sibalindile.
the Soul Brothers of South Africa ingoma isithi ke obaba bethu bazabuya sichayele ke uAnele Mlilo. Anele Mlilo ke ukhuluma ngendaba yakhe ebuhlungu ogcina ke suke UK siyahlala eSouth Africa wathi home is best uthi ngizabuya ke eZimbabwe ngoba kwaba kubi kakhulu nesikhathi ebotshelwa ize eUnited Kingdom ngeacquisition yama rap nangu ke ulubelihle nyoni luba uthi umyeni wami ke indoda esasuka sonke ekhaya suke sasebenza ke eSouth Africa okuthiwa ngo-Amos wagcina ke se-involved kuma-gangs behamba bebamba ke inkunzi ke eSouth Africa besahlala endaweni okuthiwa kuse-Yeoville batshontsha ke imali eningi agcina sesisuka ehloko pronounce abona kuthiwa Taffentein ngazi sahlala khona bebamba inkunzi be-group sile besenza lo mhlangano endlini bahamba bachaya ke CIT cash in transit abona bathe sebechayile khona phana bachaya imali eningi yayibuye izobalelwa ke endlini lapha engilojisa khona ngoba yena wasuka wahlala enye indawo ukuthi bangamnanzeleli bafika bayibale beyishiya ngemva kwalokho kubuya ke umuntu oyinyanga wafika abagezise lapho ke ekhaya afika abagezise bonke be-group besuka lapha kwazi wathi ke ngelinye ilanga babamba ke inkunzi CIT eyivela ke phakathi ke eSandton siza chiya imali angazi ukuthi kungaphi ke lapho yaziqamba indawo kwadutshulwana kwafa bangu6 yena wasila ke emyeni wami wabanjwa oyedwa wabaleka kuthole 3 yabotshwa bahamba ke ejele kwabuya amaphoyisa asethi endlini kamyeni wami lapha ehlala khona abatholanga lutho ngayigcina ke leyo mali kwazathi ke ngemva kwesikhathi labana lokho besejele kwasekubuya owayesele uthiwa uVodloza kodwa wayengasoko sibando kodwa wayezibiza Vodloza wafika wavusa umsindo wathi imali imali yonke le khona ngomniki nangithethe imali ngayifihla kosisi eCosmo City lapha engangifihle khona kwayimali engafika ama400,000 ngayithwala ngamasaka ngeUber ngayichiya khona so uthese buya sevusa umsindo lami ngamthetha ule 10,000 wachaya wambamba iganya vangirepa ngenkani so umyeni wami babegwetshwe 150 years ugcina efela ejele manje inkinga ukuthi ke unchayile senze sabo uthi uyambulala kumele ngibise imali yonke so imali yana ngicine ke ngisiyajikela epolice station ngacatsha ngabaleka so ngangafunda idle yedwa imali engangcono ngibisele sengisolo ukuthi ngajikelelana epolice station yimi lubelihle nyoni ngibhala ngilapha eSouth Africa imali engicine ngokwesaba kodwa ngathatha imali engange20,000 ayingenzanga lutho ngabisela yonke imali ngajikela epolice station abangibonanga kodwa sengizisolo ukuthi ngangihambisanga msakazi ke angazi ube buthutha umbe uNkulunkulu enxa amadlozi ama-92 ukuthi ngibisele imali yabanikazi abanye basenza nzima wena uyayiphiwa ezandleni kodwa ubuye ubhayize shame kodwa ke singakuthini wena ubusesaba la ukuthi ke imali le umbi yawuvukela ubhofa kodwa biyimali yebhanga ukutsho kwakho so uthi khathesi sengikhumbula le mali angeke asabuyela epolice station lapho yena claim uthini lamphoza bona wayidobhaye la wahle wazikholisela vele bazidlela ngikhona lokuthi istate sayithola leyo mali indoda yahle yafela phakathi ke ejele right ingoma ke elasochale evela kuma Dalom Kids kumbe hotel Splash wakhetha amanambona ngikutholela yona kumbe singakuthola ku-album la Best of Splash sibona ukuthi ufunani la ubhala yakho ngokusheshsha okukhulu nangu nensidade wakho unensidade sibili wayulele kangaka luba op into ngawuzibuyela ekhaya You
ingoma ke mnandi ingoma evela ku Splash ingoma esithi we Nancy Dade uzokuhlelo ngisakukhumbula yazi sesibala ke incwadi ethu ukucina ke namhlanje isikhathi sakho la sesidlungu mangoye ingane utha ke ivela ke kuJabu njani Jabu JP bona ke uthi mina ngibhala lapha ke eSouth Africa ngisazi unkosikazi wami uthembela ke emsebenzini lapha asebenza khona ema-restaurant ngomnyaka 2022 sokupheleke iCovid wabuya ke manje nephu nekhaya ngangihlangabeza wakhala wangibamba ngakwazi ukuthi kwenzakaleni ke ngayibuza ukuthi kwenzakaleni engafuni ukukhuluma athi ngisaba baba ngisaba ngambuza ukuthi ngicela ungitshele masinyane ngoba ngubone kuhle wacela ubanjiwe ngabantu abathathu eJoburg Park esiza endlini bambinile into le yangwisela phansi ezobuhlungu makhelana wathi kumele mhambise esibhedlela samhambise esibhedlela yaphela ngemva kwalokho ke umsakazi ke bamnika leyo mithi abamnika yona akusamanga kahle ngikhaya ke ngoba sengicabanga ukuthi la madoda alala laye kwakunjani ngehluleka kulala laye imizwa kayikho every time ngicabanga lokho kwenzakalayo ngaphandle nganathi utshwala ndakwe ikhona bengenisa ke ukuthi ngilale laye okweqaso cineke ngomnyaka ophelileyo ngoNovember ngamtshela ukuthi kakusayenzi maye ke into yenzakale ukuthi ke ngoFebruary lonyaka wa2024 usewathatha umphefumulo wakhe ilosizo olukhulu kayisime engakwenzayo kodwa abantu labana mina lami kwasokusala kimi ngiyaxolisa ke umsakazi loba wayesithi yena uyangithanda enjalo kodwa into lana yangilimaza ingqondo nakathi ingqondo yami ididekile ngiyaxolisa wafa kanjalo uMandlovu wasecine ecommit suicide abakibo bablema mina ukuthi bableme la abantu abambhinyayo mina ngehlukana laye kuhle ngamtshela ukuthi ngizasala ngingumfowabo kodwa kasithiyana yena wathi ngeke amove on usuke wasecina ke esewumuntu osezibophela ngoFebruary walonyaka mhla ka6 khona le eSouth Africa ngicela ke unjalo izingoma ezilandelayo yabona ukuthi usedadewethu
waswelakala ikhansili. Lawo ndoda kwakumele uyenze kuhle, umuntu wayengazenzanga ukuthi-ke abhinye, kungasenana ulanto esingayenza. Shem ngicela-ke uchanyeza ingoma, indaba-ke ezibuhlungu kakhulu-ke lezi, indaba ezibuhlungu kakhulu. Ngicela-ke ingoma uthi ngamtshela ingoma ayethanda zihlangane, uMandlovu wahamba njalo, kodwa kutshale-ke ingoma leyo eli lamasabathana. Ayi azibaba lawe asazi, kodwa-ke kasikuchisa ngakutshali. Phela ubongela-ke sekudala-ke Bones, siyabonga be-CNC, abangani bethu lebathiwa phana CNC live session. Follow their page and share. Come on, Jesus Banda. Till next time. Bye-bye.